Marhay na aldaw na Sabado po sa Indogabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Maray na aga po sa Indogabos. Sabado na naman po, kaya iribanan naman po kita sa programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibanan ta ang sa tuyang partner, ang diwata kan a.k.a. si Atty. Maray na aga sa imo, Atty. Yes, good morning man. Tabi sa imo Abogado Juan, and of course sa tuyang mga nagdadakol na paradangog sa 95.1 sagad sa 97.5 Bangon OKFM, and of course sa tuyang Facebook page. Live din po kita sa Abogado Juan at your service. 95.1 Home Radio. Ayun, Naga. Oo, Home Radio Naga. So, Diyos marhay na aldaw ning Sabado po sa inyo. And of course, Merry Christmas! Iyo, Sa tama-tama, Atty. tuyang, May. Dapat Merry Christmas na kita mo niyan. Ninhulit mo niyan pong aldaw na Sabado, December 19. So, plus 7, December 26, sa next Saturday, lampas na pong Christmas. Kaya, maray man na as early as now, talagang pigigreet mi na po kamo mga paradangog, mga taga-subaybay, mga naginanyog, nagdadaralan sa Facebook, siriman po sa late upload ta sa YouTube, sa Abogado Juan channel. Gulpi na pong nagdadalan sa nagsusubscribe. Takong din na nadadalan live every Saturday. Yaman po yan, naka-upload po yan sa YouTube channel kan Abogado Juan. As in, syempre, mas maray na makapag-interact po kamo sa tuyang live broadcast and telecast and online showing kan sa tuyang pong programa. Atty. May. Yes, correct. And of course, kung iba po kamo mga kahaputan, ayan, ma-flash kita nga sa to yung mga contact numbers in case iba po kamo mga questions regarding po sa mga legal matters, di ba? Yaon po ang Abogado Juan at your service, and of course, si Abogado Juan para po magtao sa inyo ning kasimbagan. Every Saturday, very interesting ang sa tuyang topic, Abogado Juan. Actually, si iba nga ning nag-direct sa to, during the last episode, medyo daytang kayo gabos sirimbag. Pasensya na po kamo. Pero ang iba po dyan, nasisimbagan mina sa satuyang pag-discuss, as in pag-explikar, kan ibang mga kahaputan, kan iba man ng mga callers, texters, yan mga nagpapadara mga messages sa inbox kang Abogado Juan page. So, salamat po maray sa daing sawang pagginanyog as in pag-antabay kan sa tuya pong programang Abogado Juan at your service. Atty. May, data mabaya-bayaan ining manungod sa gulpi talaga mga naghaharapot. In fact, ikaw pa nagtuyo sa tuyang opisina. Kaya nga rin nag-vlog kita, bitin lang, tada-ita na simbagan. Arachan po, masisimbagan ta itong kaputan na ito, katong sarong nagtuyong taga-subaybay ta, digdi po sa tuyang opisina. Ikaw siyang agum na nagadan, tapos may 5 sindang aki, pero itong agum niya, igwa man inot na agum. Pero balo na siya, kan sinda, nag-inaguman, nagpakasal, giraray. So, ang detalye po kayan, arachan, i-replay ta, playback itong kahaputan na ito para po lalong mas maintindihan kan sa tuya po mga paradangog, as in paradalan.
Taara mo kay Abogado Juan, dakulo nag-iiriwal, digdi sa mga barangaan, dakulon mga pamilyang nagkaigon ng mga conflict dahil digdi sa mga properties na nagkawarat. So, maray man as itong topic, very interesting. I'm sure magiging intense at siyan. Ready si Abogado Juan na magsipag? Ready. Aninuli nga ni, kumisan kaya, sa laang sa indang pagtubod, sa laang sa indang legal na basihan. Minsan, una nida, tama sinda, yan pala sa laang sa indang pagtubod. Sa sobrang pagtubod ninda na tama sinda, minaabot lugod sa day pagkakairintindihan, pagdidiskusyonan, pag-iiriwal, hanggang nga ni nag-aabot pa sa dahin datang resulta na dahin na talaga nag-iirintindihan ang magkaparamilya. Kaya yaong kita digdi, para magiyahan po ang gabos na yaong sa sitwasyon na nagmana ng propiedad hali po sa mga magurang, hali sa mga ninuno, alagad mayong pigwalat na last will and testament. Aram kaya kung mayong last will and testament, ang ma-take over dyan itong law on intestacy or law of intestacy na pigapod na nakapalaman po sa New Civil Code. Siriman po kung igwang last will and testament, day man nangangahulugan na kung ano ang kabutan ito nagadan na nagwalat nga ning last will and testament na may pigpapaboran siya, mas gulpirigdi, mas dikit-igdi, day man po pwede yan. Ikaw po kitang pigaapod na legitim. Legitim, pag testate succession, ito po may last will and testament, ito may kasuratan, maging notarial will yan, itong pig subscribed and sworn before a notary public, o kaya holographic will, in hand writing, katong nagadan, kung paano babarangaw ng sa iyang estate o sa iyang propiedades, o kaya itong video last will and testament. Talaga? Although, yan nga sabi ko, kay Puan mahiling ko pa kung ano talagang, kung paano i-prove yan o kung iyan baga akseptado na sa modernong akseptar na kang electronic evidence sa ngunyan. Itong mga video, igo kita kayang electronic evidence law, data aram kung pwede nang mag-apply yan sa last will and testament. Ninhuli nga nita, ang last will and testament, iyan po, sarong very special document. Bako yan simpleng garo public instrument lang na pigpanotaryohan mo, na iyan ma-take effect na tulos. Ninhuli nga ni, igwang pigapod na legitim. Igwang mga limitations. Ang pwede mong di mo pwedeng bawasan yan. Tanga po niya diyan, forced or reserved shares kan sa imong mga compulsory heirs. As in, dapat nga maintindihan ta na sa testate succession o maging sa intestate succession, igong pigapod na primary heirs, may secondary heirs, as in, igwaman pigapod na concurrent heirs. Pero bago pa magparalawig ang sa tuya pong diskusyon sa bagay na iyan, mas marigarong magpahingalo muna kita. Ayan, medyo intense, sabi ko kasi bago sa tayong pag-urulayan. So, ma-break muna siguro kita. Abogado Juan, digis sa tuyong programang Abogado Juan At your service. Abogado Juan at your service, tatabangan ka. Tanganing maintindihan mga legal na problema. Mayong inaapilan, katotohan sana. Tama-tama, ang sala-sala ki Abogado Juan. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car,
home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Modellite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Diet, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Actus nemini facit injuriam. The act of the law does no one wrong. Iyo po yan ang sa tuyang Latin maxim ngunya na simana. An po sabiyon, ang gibo kan lay, pirmi ng dai magibo nin kararatan. Ang gibo kan lay, dai maresulta sa sala. Ninhuli nga ni, taan lay, ang batas. Iyan po, iyan ang resulta kan gibo kan sa tuyang mga legislador para po mag-uyon sa prevailing universally acceptable norms of society. But sabihin, bago man naging batas o lay, ang sarong Republic Act, for example, iyan po, base na sa kung ano man ang karahayan na maidudulot kayan, which is not contrary to morals, good customs, public order, or public policy. Because it is congruent to universally acceptable human behavior. But sabihin, iyan ang makakarahay sa kagabsan. It is in accordance with public welfare.
general welfare, karahayan ang kagabsan. Kaya gwapo kitang pigapon na actus nemini facit injuriam. Di po da nakakakulog, di nakaka-injure an anuman na pigsasabi o pigigibo kang sarong lay. Ano, Ate May? Uyon ka dyan. Aram mo, Abogado Juan, sinulat ko pati di actus nemini facit injuriam. Yun ang sa hinaabangan ko sa segmenta, ay di sa programa ng Abogado Juan Ur Service, nakakanood ako kang mga Latin words, and of course, sinataon ni Abogado Juan ng explanation, kalinawan, correct, ang sa tuyang Latin maxim. Okay. Because there's always a presumption, Ate May, na anuman na batas o lay na pigkaoryonan na aprobaran kang legislative body, maging kang barangayan, barangay council, city or municipal council, provincial board, o kaya ang Congress, House of Representatives, and the Senate, kung ano na-aprobaran kayan, but sabiyon, ang katuyuhan kayan, iyo ang mapreserbar ang karahayan. Kaya, i-relate ini sa big didiscuss naman yan. Ini manungod nga ni sa maranahan. Yes. Urog na kang sarong balo baga itong widow. Pag babae, widower. Pag lalaki na balo. Ano man daw ang sa inda mga derechos. Pag sinda baga na babalo, irakman, ano man daw ang share ninda. Iyan kaya minadepender yan sa kung iguan last will and testament, umayo. Ngunyan, may hapot mo siguro kung ano ang last will. Last will. Last will and testament. Kasi familiar kita, syempre, di ba, sa last will and testament, nadadangog-dangog tayo. Pero, ang sa kuyang kaputan, ano man ang God, Abogado Juan, ang last will and testament, ano ang katuyuhan kayan sa ano inapod na will or last will? Okay. Huling habilid, baga, sa Tagalog, sa Philippine. Iko dyan mga termino na dapat maintindihan. Inot itong last. But sabihin, huri na yan. Iyan ang huri ng kasuratan na dapat masunod kasarong tahong magagadan. Ang last will and testament kaya ginigibo yan, buhay pa. Para pag magadan siya, iyan ang masusunod. Kaya last yan. Nang nagsunod dyan, nakasuratan pa. So, last will. Ano ang will? Ano ang will sa Bicol? Ano ang, dyan, Will. kagustuhan? Ganyan. Tama ba? Kagustuhan o kaya kabutan. 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 Kung ito talaga mas eksaktong Bicol dyan. Kung ano ang kabutan, ang huring kabutan, kasarong magagadan man talaga, tagabos kita mortal beings, gabos kita may katapusan, may kagadanan, ngunyan kung may mga propiedades ka, para di mag-iriwan na sa imong mga aki, sa imong mga eredero, mga eredera, mas maray igwa kang last will and testament. Last huring kamautan o kabutan na dapat sunudon. Sunudon kan gabos na maeridad. And testament. Gano'n man lang yan. Testamento. Garupig, lagang kulang o ang Ang testamento. Ang translation sa Bicol. But sabi yun, pag testament, di yan pwedeng Mabago. Pwedeng madagdagan, di pwedeng mabawasan. Permanente yan. Kaya dapat masunod. Pero sabi ko nga sa bago, bago kita nag-break, ang last will and testament, it is a special instrument na dyan may hiling ang kabutan kan sarong nagadan kung paano ipapamana as in babarangaon ang sa iyang estate o ang sa iyang propiedades net of all taxes and debts. Kung ano ang tada, pakabayad kan gabos sa mga kautangan, siriman ka mga taxes, iyo yan ang magiging net estate na iyo man ang kukumpyuton kung paano babarangahon. So, pag may last will and testament, law of testate succession, ang ma-apply dyan, tabi, Ate May. Kasubago, bago kita nag-break, bitinta itong
kung ano buot sabihin kang primary, secondary, and concurrent heirs. So pag sinabi ng primary, iyan ang tutuyo kang lay na dapat iyo ang mag-eridar. Mag-eridar first. Kaya nga primary, primus, primary. Sinda dapat ang inuto na mag-eridar. Kaya nga ni, sa testate succession, ikaw kita pika-upod na legitim. Legitim. Itong forced share. Ano yan? 1/2 of the net estate of the testator, testator ta may last will and testament, igwang will, iyan po nakatagama sa legitimate children and descendants. Ano po? Kaya bigyan po siyang legitim. Ngunyan, kung in default of these descendants, ining children, legitimate children, liti mo lang iba man tong illegitimate, ang ma-eredar po itong parents and grandparents. Itong pigaapod ng ascendants. Sinda ang pigaapod na primary and secondary heirs. Ang mga aki and descendants, legitimate, are the primary heirs. Ang parents and grandparents are the so-called secondary heirs. Ngunyan, paano na itong illegitimate children? Pati man itong spouse, surviving spouse, itong balo, widow or widower, kumbaga sa English. Sinda po ang pigapod na concurrent heirs. So bago man sinda kumputan kung gurano o anong parte ang mapapasainda, pirang ratio ang mapapasainda, dapat itagamang na itong 1/2 na pigaapod na legitim. Ang magiging share kang surviving spouse, asin man po ang illegitimate child or illegitimate children, kukuanon po yan sa the other half na pigaapod tang free portion. Free portion. So, may ang surviving heirs, legitimate children, tapos surviving spouse, and another illegitimate child. So, sinda ang buruhay. Gada na sa inda mga magurang, may pikiridar sinda. So, paano yan? Paano ang barangay? Duwang legitimate children, 1/2 kang entire estate sa inda. Kung 1/2 kang entire estate sa inda, 1/4 Okay. equals 1/2. Iyan ang pigapod na legitim. Itong kabaga kayan, free portion, dyan kukuanon itong share kay itong Legitimate. surviving spouse and the illegitimate child. So, ano ang share katong surviving spouse? Ligwaman ganaray share. Base sa law of testate succession, it should be equal to the share of each legitimate child. So, kung 1/4, 1/4 man Sa iya. sa iya. So, 3/4 na. So, paano tong sa illegitimate child? It should be equivalent to 1/2 of the share of each legitimate child. So, kung 1/4 ang share kang each legitimate child, tadua, bagang 1/2 of 1/2 equals 1/4, 1/4 itong duwang legitimate children, tapos may 1/4 man itong surviving spouse, ito pong illegitimate child shall get pira, sige daw sa math. The math. Ayan na, nagkakabukuhan na. Kabaga kang 1/4. Kabaga kang 1/2 ay Bangaon mo pa ang 1/4. Siyempre, 1/8. 1/8. May coach ako. So, pig coach ka ni Direct Ernie Cladera. Salamat, 1/8. coach. 1/8. Okay. So, equivalent to 1/2 of the share of each legitimate child. So, buta lang ipailing ni Dios sa tayo mga paradalan, as in mga paradangog, na iyan ang sharing.
So, in relation, pag may last will and testament, ano? Yan. Okay. Igo kita pigapod na legitim, igo kita pigapod na free portion. Ngunyan, paano itong tada? Tapos, siyempre, 1/4 plus 1/4 equals 1/2. Itong legitim. Tapos, itong sa free portion, 1/4 plus 1/8. So, may na tatada pang 1/8. Mapapakaisa ito, abogado. Ito ang pigapod na disposable. But sabihin, pwede itong sa last will and testament, i-donate ba ngayon sa caregiver na nag-ataman sa iya sa ospital bago siya nagadan, o kaya sa sarong makuapo, o kaya sa sarong niece or nephew na medyo hugos sa iya ang buot. Kung daig niya makadugo? Pagtawa pa, free portion. Pag sinabing free portion, iyan ang portion kang sa iyang estate, mga propiedades, na pwede niyang itao sa daw kiisay. Kadoon niya man, o daig. So, iyo po yan ang pick-up the testate succession. Abogado Juan, paano pag halimbawa mayong last will and testament? Paano ang barangaan kang properties? Kung mayong last will and Last will and testament. Mayong kasuratan. Mayong kasuratan, tapos nagadan lang si magurang. Paano ang pagbarangaan nila sa mga nagkawarala? Ang ma-apply dyan, Atty. Itong pick-up na law of intestacy. But sabihin, itong mayong last will and testament. Alagad, ang detalye ka yan, excited doon ka maray, gusto mo masimba kang katulo sa pagbarangaan ka sa tuyan. Ulay-ulay, siyempre, tawan tandalan ang sa tuyang mga sponsors. Taday kita mabubuhay, day madanay ang sa tuyang programa. Kumayok sindahan. Mabuelta po, ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-through at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy?
JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Model-Lite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Diet, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Apod na, kay Abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, Abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw ng sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Marhay na daw po sa Indogabos, ini po si Abogado Juan. Siyempre po, kung kamo po nagdadalang ka sa tuyang programang Abogado Juan at your service, igwa na po kamo ay ideya na pag minsan natatapik ta po ang manungod po sa maranahan, may nagagadan, asin may pigawalat na propiedad, paano babarangahon kan mga aki, asin mga eredero, asin po mga eredera. Ngunyan, igwa po nagtuyo sa tuya pong opisina para po magsangguni sa Tagalog, magkonsulta, manungod po sa iyang sitwasyon. Kaya di ko na po magparapahaluyon pa, maray na aldaw sa imo. Maray na aldaw man po, Abogado Juan. Siguro napapanahon lang po na maghapot ako dahil naging interesado ako kan sa imong topic kasubago. So nagkaigwa akong ideya para humapot na kan sa kuyang sitwasyon. Okay. Ano ang manungod sa intabi ang sa imong kaputan? Ang sa kuya pong kahaputan, arog ka ini, isiagom ko po kanagadan, igwa man sa mong pigwalat na propriedades, na inasa mo yung pong naistaran. Okay. Ngunyan po, siya po, may aki man siyang 5 sa inot niyang agom. Bali sa inot niyang agom, kasal man siya. Kasal po siya. Nabalo siya, tapos nagkaaguman kamo. Pira man tabi ang sa indong aki? 5 man po. Okay. Kaya lang, si Mato ako, nagadan siya kang 6 years old pa lang. Okay. So, ngunyan, ang pighapot mo sa kuya, ninhulingan ita nagadan ang sa imong agom, tapos may inot siyang pamilya, may pira ang aki niya sa inot? 5 po. 5. Okay. So, legitimate children man, itong 5 niyang aki, siring man itong aki nindo. Aki nindo, pira ang aki nindo. 5 po. So 5 plus 5 equals 10. Okay. So 10 po ang sa indong aki. Ay ang 5 sa inot tapos 5 man sa ang ikaduwang agom, Okay. So aro po yan kay ini, ninhuli po ta kasal man siya sa inot na agom, but sabiyon lihitimo man ang naging bunga kan sa indang pag-inaguman. May 5 siyang aki duman. Alagad, kan nabalo siya, day man digdipig urulayan itong propiedad kadtong itong agom niyang babae. Ang pig-urulayan tadigdi itong titulo sa daga, katibayan kang pagsasadiri kang daga na nakapangaran sa iya. Kaya, kan nag-agom siya, daradara niya pa itong propiedad na ito. But sa bihon, day pa man nag-o-open, day pa nagbubukas ang succession, buhay pa siya. Hanggang nag-agom siya, asin naagom ka nga ni, may 5 man giraray na lihitimong aki, asin kamo kasal o dae? Iyo po. Bali iyo. So araw yan kani, duman ulit kita sa basics, sa succession kaya, whether testate with last will and testament, ito may kasuratan, whether notarial or holographic will, ngunyan may electronic evidence na, pwede nang i-video, pero gulpi pong mga prosedimento para po mapatunayan sa korte, as in data aram kung igwan na talagang bagong lay na nag-authorize kan
electronic last will and testament. Pero pwede ito yan maging topic sa ibang panahon. Ngunyan, sa kahaputan na ini, paano babarangawan ang property? Halimbawa po baga, ang sarong property, pero bago po pala mabarangawan yung property, kaya puwan barayadan mo na ang gabos na kautangan kung igwa, asin po ang mga taxes kung igwang bayadan na liable po itong nagadan na agom na lalaki. So, after payment of all the debts and taxes, itong net property, net estate na pigaapod, iyo po itong babarangaon. Ang pagbanga po kayan, araw po kani. Kaya po maintindihan ta na sa succession, whether testate or intestate succession, with a will or without a will, pag without a will, ang ma-apply po dyan itong law on intestate succession. Bako po itong kung ano ang nakasulat sa last will and testament, provided na po yan kang lay, kang civil code on the law on succession sa civil code kang Pilipinas. Araw po yan kaini, igo po kitang pigaapod na legitim. Pag igo pong propriedad, iyan po ang kabanga kayan, iyo po ang pigaapod na legitim. Iyan pong legitim na yan, mapapaduman po yan sa pigaapod na compulsory heirs. Ano po ang mga compulsory heirs sa lay? Ang number one na compulsory heirs, iyo po ang legitimate children. Lehitimong aki o mga aki. Gawama po kitang pigaapod na secondary heirs. Ito pong legitimate ascendants or illegitimate ascendants. Ito pong mga magurang, lolo, arugayan, na lehitimo. Pati ito pong illegitimate, na ascendants. Apera po kang primary and secondary heirs, igo pong pigaapod na concurrent heirs. Iyon na po yan ang pigaapod na surviving spouse. Surviving spouse. Si nabalo, widow or widower, kabali na po itong illegitimate children. So, sinda po ang pigaapod na concurring or concurrent heirs. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to.
Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Model-Lite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Dayat, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Welcome po kita sa satuyang programang Abogado Juan at your service. Yaon na po kita sa satuyang porsyon ang apod na kay Abogado Juan. Abogado Juan. And syempre, pasalamatan tamunaan sa tuyang nagtao sa tuyang kahaputan. Abogado Juan, ano po ang sa tuyang masasabi sa kahaputan kan sa tuyang naghapot niya na Sabado? Salamat Ate May. Asin syempre, salamat po duman sa nagtuyo pati didi sa tuyang opisina. Asin makita at may tiwala sa tuyang programa. Kaya uyan na po ang kasimbagan duman sa imong kahaputan. Salamat po. Asin si marapot po dyan. Yes, Buta lang lilawon na kung ikaw po kamong tig-text sa tuyang mga hotlines. Ano ito, Ate May? Bakit ang duwang contact numbers? Ang 0929-259-5441. As in, sa 0927-431-3899. So, araw ka nung sabi ni Abogado Juan, maging ano kita, direct to the point sa paghapot para at least maintindihan ta din atin matauanin kasimbagan ang sa indong mga kahaputan. Tadigdi po sa segment, digdi sa portion kan apod na ki Abogado Juan, masisimbagan mi po ang sa indong mga kahaputan kung malinaw. Ito po kayong ibang nag-text, kan mga nakaagi, medyo malinaw Ate May, incomplete ang facts, kaya difficile man na simbagon. Ayo. Na tibaad. Kasi duman man ikaw. Sala man ang magiging simbagta. Base ni answer. Okay. So, digdi po sa kahaputan ngunyan, igo pong sarong ama, father, letter F. Nag-agong po siya inot, apudun tabagang M1, mother 1. Mother 1. Si inot na agong. Ngunyan, nagbunga ang sa indang pag-inaguman nin, sabi ka nagapot, 5 aki. 5 aki, okay. Kasalsinda. 1, 2, 3, 4, 5. So, bilugan tayo ni 5 aki. 5, 1 little 2, little 3, little 4, little 5 legitimate children. Inot na ako. Ngunyan, nabalo si father. Okay. Si F. So, nagadang si Mother. M1. Okay. Ninhulita namundo si F, si father. Hobin pa man pati siguro. O dawa day hobin na. Pero gusto niya man nakahanap pa rin. Nakahanap pa rin. Kung sabihin, ma-appeal. Nakahanap man giraray. Ma-appeal siya. Nag-agong giraray siya. Okay. So, kung nag-agong giraray siya, bulunta siyang M2, mother 2. Tapos, digdi sa ikadawang agom niya, kasalman. Kasalsinda. Okay. Nagbunga nin 5 aki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 legitimate children. 2, 3, 4, 5. Sa madaling sabi,
lihiti mo itong first set of children na 5, legitimate man itong second set of children kaning father sa ikaduhang agum. 5 man. Nagadan si father, si F. So, ang natatada mo niyan, si surviving spouse, si mother 2, si sayang 5 aki, ki F, tapos si inot na mga aki na 5 man. So, parehong sets of children are legitimate. Paano ba barangaon, Ate May? Sige daw, parbarita daw. Okay. May mama pa, may mother pa, sinda. Si ikaduhang agum. May naidot na mga aki. Oo. Oo, 5. Iyo, 5. Mansinda, tapos igwa man dito sa balyo. Mabarangaan na. Tapos may sarong propiedad. Paano ba barangaon ito? Siyempre, Ano sila? i-deduct ako na Ate May itong taxes, di kita malingaw. Okay. Pag-orlayan tayo ditong net estate, taxes and liabilities. Mga debts. Siguro, sinda Abogado Juan, pantay ang barangaan. Ano? Ninulian ita, sinabi mayo man will, mayong na unang bitan na last will and testament. So, ang ma-apply digdi, itong pig-apod na intestate succession or law of intestacy. Sa law of intestacy, siring man sa testate succession, unshare kan surviving spouse, itong balo, and in this case, itong balong babae, will be the same as or equal to the share of each of the legitimate children. Ano sa hindi mo, Ate May? May priority itong inot o itong ikadua? Kasi para sa ko, Abogado Juan, parehas man baga sindang legitimate, diba? Parehas man sinda. Tapos ini si mama niya, kasal man ki papa niya. So, tama daw na para even or para rehasan sa indang magiging portion. Tama ka. Uyon duman sa tuyang Latin maxim na actus neminem, ano to? Facit injuriam. But sabihin, The act of the law does no wrong. But sabihin, iyan ang pagsasabi kan lay. Ang pagsasabi kan lay, aron kani. Sa Article 997 kan New Civil Code, nagsasabi na legitimate children shall succeed in their own right. But sabihin, direktamente na mamana sa indang magurang na nagadan. Irrespective of or of sex or age. Without distinction. Without distinction. Ano man ang edad ninda, ano man ang sa indang gender, they should succeed in their own right. Because they are legitimate children even if they were born of different families. Family number 1, family number 2, katong ama. So, they succeed in their own right and they are on equal footing. Pantay sinda. Sa law of intestacy, nakitang pigaapod na legitimate. Mayo na makitang pigaapod na free portion. Mayo na yan. Ninghuli, ini nag-a-apply lang ini sa testate succession. Kunigwang last will and testament. Mayo ng legitimate, mayo ng free portion. Tano ta aruken ang katuyuan kanlay? Para pantay-pantay sinda. Para pero kayan nakikiaram pa di ang will, ang kabuktan kang nagadan na nagpamana. Dai na. Ninhuli nga ni tadai na nag-aaram-aram ito nagadan. Kung ano man ang sa iyang kabutan,
Ang will, bako na sa iya. Bako na. It will be the will of the what? The law. So bako ng human will. Kundi will na can lay. O yun duman sa Latin maxim na actus nemini facit injuriam. The acts of the law do no wrong, or the act of the law does no wrong. Kung sabihin, iyon na ni si barangaan, ang barangaan bako ng uyon sa kabutan niya. Kaya man naman legitimate. Manang free. Manamang free portion. Taday naman siya ma-will. Di man na siyang kabutan dyan. Man na siyang pakiaram. Ang nakikiaram na si law of intestacy. Base po sa Article 997 in relation to Article 980 or 979 garo to in relation to Article 980 and 997 of the new civil code, no distinction. So daw nakatulong agum siya ang gabos na aki dyan, bunga kang lehitimong pag-inaguman, kasal sinda. Legitimate gabos ang children, they will inherit equally. Okay. And their share will also be the same as the share of the surviving Kaibanan si, spouse. Kaibanan si mother too. Oo. Paano, Abogado Juan, kung may illegitimate na aki, paano pa ang barangaan yan? Kung may illegitimate na aki, halimbawa, igwa pang mother 3, M3, sino yan ilalaag? Halimbawa, digdi, M3, mother 3. Okay. Siyempre, pag mother 3, illegitimate, dahil siya legally married, may siyang right of succession. Dahil, ninhuli, taday man pipapaboran kan lay, ang dae na benepisyohan nin kasal or marriage. Pero so, may aki. ang aki niya should not be deprived of their share. Because under the law, kung may duwa siyang aki, halimbawa, they shall be entitled to 1/2 the share of each legitimate child. So, they kasalan kang aking inina, inaki. Kaya dapat entitled siya. So, considering, kukumpyutun tani sa paagi kadtong pagbanga-banga kan property based on intestacy. So, 10, halimbawa, 10, manang space. Gamiton ta ang computation kadtong may legitim. Although malig din legitim ta intestate nga ni. So ini divided by 10. Ini 1/2 divided by 10. Okay? So magiging 1/10 each ang lambang legitimate child. Okay po. Tapos 1/10 man 1/10 1/2. So 1/10 of 1/2 is 1/20th. 1/20. Ang 100% kani is 20. So kung pag binaga mo ni sa duwa, ang share ang computation tigwaran 20th mo na. Para makuha mo itong share kang surviving spouse. So 1/20th, so magiging 10/20th. Si 10, so magiging 1/2. So pag-overline tarig di itong kabanga, Sindaman, 1/20th man, so magiging 11/20th. So may igwa pang tadang 9/20th. Bako,
So, digdi mo, i-compute itong 1/2. Digdi sa portion na ini. Katong duwang illegitimate children na aki ni F ki M3. Ki mother 3 na dahil siya kasal. So, ang magiging computation kayan, 1/2 of 1/20 is 1/40. 1/40 plus 1/40 equals 1/20. So, si Dua may 1/20 man. Digdi. Si Dua. So, magiging 10, 11, 12. So, may walat pang 8/20. So, barangaunta na naman yan sa 1/2 hanggang mapano mo. Ma-fill mo. Ma-fill in mo itong sharing kang 1:1 pag legitimate child and spouse and 1:1/2 compared to an illegitimate child. Hanggang mapano mo itong 20 parts or portions kaniyong estate. Kung sining Abogado Juan, maski pala illegitimate si Aki, pwede na siyang pwede siyang makakuang mana. Anong pwede? Talagang makakakuha. Makakakuha siya talaga. Base sa lay, bako niyang sala na illegitimate siya. Maski In fact, recognized or... iyan family code, mayon ang distinction kung acknowledged natural child or not acknowledged. Halimbawa ba ngaya sa birth certificate, Di man siya nag-sign si ama. Di nag-sign si ama, so di siya acknowledged natural child. So maluwas, pero may ebidensya. Paano po iyan? Kung na siya aki talaga. Kung di siya pigtutugod kaning ibang mga heredero, pati itong surviving wife, legal wife, pwede siyang petition to prove filiation or paternity. DNA. Yan, very good. Pero matibayin ka na. Naladala ko sa mga pelikula. So, mapa-DNA siya. Pa-DNA siya. So, di pwede itong kapandok. Pag itong halawa, ay kamukhaon mo si yun, ngayon madudenay na talagang aki man nga, takamukhaon. Di pwede Grabe yan. niya, ang mata ngayon. Hawag na hawag. Ako nga ni baga, kapandok ko si Papa P. Pero makaming relasyon. Okay, so, ang dyan, ang scientific proof dyan, itong DNA. Okay. Na iyo ang ma-prove kang paternity and filiation. Katong nagkiklaim. Halimbawa, apera kaya, ikaw pang saro pang illegitimate child, then kepuan i-prove itong paternity and filiation. Okay. For him or her to be entitled to 1/2 the share of each legitimate child. Kung halimbawa, Abogado Juan, Mayo legitimate child, kasi mapapaduman ang property sa agom o kung igwa pa siyang magurang? Magkaiba ang rules kayan pag testate succession, tapos sa intestate. Pero, ang bigorlayan tarig dito, mayong last will and testament. So, intestacy pag siring kayan, usually, pag mayo gabos, ang succession descends, descends first before it ascends. So, kung mayong legitimate heirs, descendants, hanapon kayan kung sisay ang legitimate parents and grandparents. Ito pig-apod na legitimate ascendants. So, kung mayong legitimate descendants and ascendants, itong ginikanan, saka maluwas dyan. Sideways, So, dyan ito pick-upod na collateral relatives. But at all times, itong surviving spouse, whether male or female, widow or widower, pirmi siyang may share dyan. Pero ang mga detalye kaya medyo komplikado, naman yan, provided by law. So, let the law protect the rights of the surviving spouse, the legitimate children,
as well as the illegitimate children. Digdi kaya sa law of intestacy, itong may last will and testament, may rin pikapon na legitim, itong primary heirs, secondary heirs, and concurring heirs. Gabos na sinda concurring. Gabos sinda kung sisi ang nagsusurvive, igwa ng formula kayan ang lay. Sususugo na. Eksakto na ang computation. Fix na. Fix ang computation, kansa indang sharing. So, malinaw, Ate May. Ayan, sinasabi ko, pag may mga binabara nga talaga eh. Pero actually, bako man siyang maribong, ginamit ko lang ini ang sailing kong madaling computation na maintindihan ang barangaan. Importante kasi yan. Oo, diba? Although, ito pikapod na legitim nga ni, tapos free portion, they apply only in respect of testate succession. Kung igual last will and testament. Pero pag intestate, mayo. Nakaatado na. Nakaatado na ngayon sa imo. Base sa mga provisiones kan lay na mahihiling ta sa New Civil Code. Paano abogadohan kung adopted child? Bawa nagadan sa adopted child, isay ang ma-inherit kayan, mamana si nag-adapt o si natural parents? Okay, pag ang adopted child kaya, he steps into the shoes of a legitimate child. So kung nagada na magurang, equal ang share niya duman sa legitimate child. Because under the law, para man normal ang pagdakula kang aki, they pwedeng i-chaper ang legally adopted. But sabiyon, judicially adopted, igong court order na pig-aprobaran itong adoption kang aki. So, kung igo pong legal or judicial adoption kang aki, tapos siya may propiedad, buhay pa ang sa iyang mga magurang, siya nagadan, nainot sa iyang mga adoptive parents, dai ma-eridar ang sa iyang adoptive parents. Ang ma-eridar sa iya, diba, may siyang aki, ang succession, ang pagmamana, pababa sa descendants. Ngunyan, kung may siyang aki, di dapat pasaka. O buhay pa ang sa iyang adoptive parents. Ito nag-adapt sa iya. Bako po sinda ang ma-eridar. Ang ma-eridar po ang sa iyang natural parents. Magberta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Bueno, Abogado Juan, inabot na kita kan sa tuyang oras. Oo. Iwan ni Ate May. Madali lang talaga ang 1 hour ay. Talagang kulang na maray para po mas malinawan sa tuyang mga parahinan niyo. Kaya Ate May? Yes, oo. And syempre, i-invite naman giraray sinda, sa sunod na Sabado po. Iba na po dito giraray kami sa tuyang pong programang Abogado Juan at your service. Pipirito ni po masimbagan kasi malinawan ang sa indong mga kaputan. Basta po sa tama sa nakita. Tama-tama, ang sala. Iniyo po si Ate May Di Maano. Iniman po si Abogado Juan at your service.